ama sa in ka video minlo en saktu te minlo subscribe pa minlo like sakchin awangin kalom tak zeta tunchuma ka video po hi minlo komena minlo like ka minlo share sakle turin karon ngel masa cheu ani tunchum kan video a chuan Siaha lama Tualthahna rapthlak tak thleng chungchang kan ngai thla in kan clear ho le don ani Siaha police SI zam zamung chuan June ni som pakhat sani som pakhata telephone manga report adon danin New Siaha Reliance Tower Noi tourist lodge Bula chuan tuti shiat lo ruang mu ani thu report andonga chu an report don bo zui chuan chulai muna chuan vakal ngalin ruang troi cheto tak mai chu anwa muwa ruang chu en mai chuan alo troi chet deu to awangin tunge ani ti shiat thei ani to lova postmortem ma in F rothang liani chuan a unaw nu F lalun thari ani ti ron choin a unaw nu chu me ni somni paruk sani som pakhat atanga a chen na in atanga abo to thu a soi ngala F lalun thari ruang mu ani lai hian korchi ha in ataksa noilam ero chu ruak vekin alo oma ataksa chu atoi chha deu to awangin khoya nge hliam aneya achunga enge thleng chi ati en mai chuan asoi thei to lova postmortem tura ruanglak ani nuwa unnatural death case number 7 of 2011 na zi aluni in investigation chu kalpui chunzom anita ani chuizui na in tarlan danin meni somni paruk sangni som pakhat chuan F lalun thari chuan a mobile phone chu a battery aloto awangin tourist lodge a thok SB Zirchianna na charge tir tura pe in zandare de chan ve vela F lalun thari le tlangwal pani tenen chuan anwala kir le a tlangwal pani te chu lalrin sanga komsom thum pakhat ke khamle na fapa ECM ve nga cheng le lalchan chua komsom ni pakhat pu lalfak oma dorpui aizol khati laya New Siaha a papuya service center a na thokte anni ti SB Zirchianna lal tuang pui te kaltlang chuan anuwa anshiat bel zela chu an report don thar atang chuan lalrin sang le lalchan chu ate chu thuzo fia tur atana manin unnatural death case chu karin heng tlangwal te pani laka hian June som pani sangni som pakhat chuan FIR thelutin IPC section 302 le 34 tlo thanin Siaha police case number 37 of 2011 chu zialu anita ani F lun tharibo ralaya athil neite rangka chakjung bun mobile phone le apars ti chu lak sakin antiral sak ani ti soin chung anthil tiral sak tak te chu anuwa police takal tlangin anlakir le veka ama ero chu poisa ero anmukir thei to lo awangin engzat chiange ani ti shiat zui thei ani to lo ani heng anin ponati hi judicial magistrate first class Siaha chuan recording IPC section 302 394 372 subsection 2 clause 3 subclause G 201 120B le 34 noya case 2 a registera anma ni chuan F lalun thari boral chan ngei anni ti inpom ma se section shang an charge mizo tonga shilfia anni nuin an phathung ani session judge Siaha chuan case 2 lunglei district court a additional session judge pu vanal en moi hna transferin thutluk na po ama kuta aumzui don ani thilta swal tua pu pani te chu advocate S Srivastava legal aid council chu ukil atan pek ani a F lun thari case po state public prosecutor sarkar ukil kanti chin chuan adin pui bok ani F lalnun thari telam hian thushatu som nein thushatu te thu soi chu longai ta sunzom ngalila thushatu pakhat na SI zam zamung report June ni som pakhat sangni som pakhat khan ruang pakhat Siaha tourist lodge Bula mu ani thu report andon angin chumuna chuan anwakal ngala ruang chuan thomnamu mal alo in bellawa kor ero ha in ataksa noilam ero chuan engma a in bel lo thu asoya mesa jacket pakhata alo in khu ve thu asoi tel boka ataksa chu saisir lam dewa omin alu chuan chim lam deu a hoi thunga a khup po alo tom boka
ataksa chu alo troi ve na sat to viau awang chuan khoilaya nge hliam anei ti amuna finfi amai a har to awangin civil hospital Siaha a postmortem tura anthon thu asoya boral ta eflun thari thom no ni om takpo arwang anmu na atanga lavak lawa anmu thu asoi telbok ani thushetu pani na SB Chitria thusoi SB Chitria chuan thil de sual tuwa pu lalchan chua chu amelshiat sani in lalrin sanga ero chu ashiat ngai mi ani lo thu asoya khathil thlen lai khan Siaha tourist lodge a chuan cook anga a om thu le tuna ero longtlai tourist lodge a atho to thu asoi telboka eflun thari nen po hian me thlatran tir vel atanga in sia in me thlathunulam chuan an ina lengin zu an in hawa chumi nuwa an kho a power supply a am lo rei to awang chuan eflun thari chuan a phone battery alo vek to thule lodge a charge sak tura angin a phone chu la in a charge saka zandare de chan ve bor vela eflun thari le tlangwal pani te chu phone tur chuan an lo kala ani po chuan phone chu apelet vele mai boka phone apek nu chuan an kir vele mai tura ngain eflun thari bo thu po ashiat lo thu asoya arwang ansar tamai chu ama po athon thu le chu bak chanchin ashiat lo thu asoyani eflun thari phone chu handset folding ni in amalam pang chu gold color ania spice company siam ani thu asoi tel bokani cross examination a zona achan danin eflun tharti hian phone anon lak lain ama chuan zu a in le in lo thu ansoya no thum vel a in thu le chumi awanga ruithia ani lo thu ero asoi tel thunga thushetu pangana lalthang pui thu soi lalthang pui chuan nep noidor anei thu le thil ti swal tuwa pu te pani lalrin sanga le lalchan chu ate chu amesha sa ani thu soin boral ta eflun thari po hi ameshiat ani thu le manui tia an ko thin thu asoi tela thil ti swal tuwa pu te pani hian meni somni paruk sani som pakhat laya chuan adora cigarette anon le thu soin anron dor lai tak chuan SB Chitria po adora alen lai ani thu asoi tela SB Chitria chu eflun thari na len atum awang le alo omlo awanga adora alo pen koi thu asoi tel boka SB Chitria thu soi asoi chwandanin meni somni paruk sangni som pakhat jing lama chuan eflun thari phone chu charge sak tura la in a charge saka chumizan vek chuan tlangwal pani tele eflun thari te chuan phone la tura localin phone chu alo pekir ve mai boka anu rei vak lawa boral ta eflun thari te ina chuan lenzui atum thule awathlen chuan alo omlo awang le tlangwal pani achian te nia angai tenen chuan an leng chuak ani arin thu soin lalthang pui chuan asoi chonga thushetu pakwana F rothang liani thu soi F rothang liani chuan F lalun thari chu aunau nu ani thule poi khoi tuwa an pu te jingami lalrin sanga chu ameshiat ani thu asoya F lalun thari chuan bualpui NG-a pasal neya a omreng thule fa pathum anei nuwa apasalin aboral santak awanga alo kirle thu soin anuwa lalchoi moi nen in nei le in ani nen po chuan an in chen le a chumi nuwa F lalun thari chu ama a akhosak zui tak thule cho ero an in puya a e fo thu asoitela me ni somni paruk sani som pakhat jing lampo chuan jing cho ein anu zan tlailama phone manga biak po an tum chu kol achan thei tak lo charchar awang chuan andril ru amang angtana me ni somni pasari sangni som pakhat atang chuan aruka anjon ran thu soin anuwa tu ti shed lo mi therwang an char thu an chiat ve angin civil hospital Siaha chuan anaw ani ve mai ringin finfia tura akal ve thu asoya F lalun thai thom no te chu atlang pia amale sakchin ani awang chuan asiat thian thu soin ruang thom no ve achang chuan anawani ngei ani ti awa finfia theita ani thushetu somna inspector en naira thu soi Inspector en naira chuan poi khoina thlen hun lai hian
Siaha police station a chuan OC ani thu asoya June ni som pakhat sang ni som pakhat chuan telephone na Siaha police station in adon angin mechirwang cheto lam tak chu tourist lodge atanga meterza borvel la a mu ani thu anron thlena chu antudon bo zui chuan SI zamzamungale anaw de chu amuna inquiry ti turin atir ngala chumini vek chuan report ron the dut le ngalin inquiry reporta alandan chuan mechirwang chu accident wanga thi ani lo arin thu le tha ani ngei anrin thu SI zamzamungale anaw de chuan ron soin unnatural death case registered masa aniya anuwa rin lelman anni le tak awang chuan SI zamzamung chuan case to close in FIR athe luzuya ti chuan Siaha police case number 37 of 2011 pek ni in IPC section 302 le 34 nuaya June ni sompani sani som pakhat chuan registered zui ni in chutatang chuan investigation po kalpui chunjam anita ani ti in korta asoyani rong mu avani lai chuan tomnumu mal alo in bel lo baka atak sanwai lam chu nima khu alo ni thu asoya athom no ni om takte po rong anmu na atanga meter somruk vela la anmu thu asoya ani phei chuan en mai po in pongswal atok ngei ani ti arin thei thu soitelin thilte swal tu te thu soi atanga annu chui an bo zui danin an tha tak ruang thil nei te po mun rang rang atanga lakir levek ani thu asoitela meche pers ero alo ruak to thu soin ruang bula athinge yem ti an fin fia nana thilte swal tu ten anvom na niya an soi brick pani te po munge ni in lak ngal ani thu asoitel bokani thilte swal tuwa pu te pani te thu an zofiana atanga antu dondanin meni somni paruk sangni som pakhat zan chuan boral ta te ina hian an pani hian lengin zu an in ho thu asoya zandar kwa borvela chuan tourist lodge a boral ta mobile phone charge tir chu lakpui turin anin zui chuaka an kir le lama chuan boral ta f lalun thari chu vipat mei chiatna manpui turin an thlema an be seilo anga alo chan tak awang le arin lo lai taka lalin sanga chuan anung lam atanga angonga manbetin lalchan chua chuan age kor chu alo phel sakti azsoya boral ta eflun thari chu theito pin lo tang ve ma se mi pani tha chu anne tak ngang lo awang le ni khoshilawa omzuin he poi khoi tu te hian voitam tak an pong swa zui ta ani ti in an soyani postmortem result a chuan ruang chu alo troi chiat deu to awang chuan a thi chan tak chu engber ngi ani ti hriat chwa thei ani to lo thu andonga ma se thil di swal tuwa pu te a thu soi atang le an statement record atang chuan f lalun thari chu pongswal ani laya an rebe nalama ni khoshilawa omzuin aboral ti ti ngal ani anrin thu an soya meichia chu lo har chuakin athil ti swal te chu aram pangang ti an lo awanga athi le thi lo fin fianan brick pakhat ve ve ya aluwa anvom sak awang chuan case po IPC section 302 394 376 subsection 2 clause 3 sub clause G 201 le 34 te tlochanin registered ni in charge sheet po himit lochana thelu ani bok ti asoyani case chu kalpui chunjam zel ni in sarkar ukil lam tele poi khoi tu lam ukil te chuan nena chanjok tumin theitop an chwa zela sarkar ukil te chuan evidence atang le thuchitu te atang chuan SB chatri chuan F lalun thari phone chu char saktura la in apek le le thlap thu soin poi khoi tu te atanga anchia danin phone te po anlak le le vek thei awang chuan SB chatri chu he case a hian ai nam noilo ani ti ati chiang ani antia boral ta zumbun le athil nei dang te po thuchitu te atanga anlak le le thei vek awang chuan he poi khoi na hian anni pani lo chu in nam noi dang an om lo thu an soitela tin thil ti swal tuwa pu te hian f lalun thari chu an mani thangei ani ti police ma a an inpom to awang chuan IPC section an charge na abikin IPC section 302 394
404 le 120B a gat phei chuan shem an ngai thu court a an soya poi khoi tu lam ukil te ro chuan sarkar ukilina shem an ngai ngei ani ti section an tlo chante abikin IPC section 302 angat phei chuan thiamlo chantira shem ngei an ngai ani ti proof ta turin engma manrua an nei lo thu an soya chu mai ba ka thil ti swal tua pu te hi innam noi ngei po ni se an thil ti swal lai mita mutu anom lo thu an soi tel buka SI zam zamungan F lon thari ruanga po en mai po khoya nge liam anei ti an shat theilo thu le postmortem result boina athi chan aron proof theilo thu chu tan chan le in SI le case IO tena anchashna session te pol chu adi chiang tu tur engma an nei lo thu an soi tel boka thushi tu sang sang an cross examine na po tu man an that ngei ani ti an proof theilo thu soi bokin anchashna section sang sang abikin IPC section 302 wa shem anni don phei chuan tumwang renga an that ani ti anti chianna angai ani ti in court sang zokin hetiang ang case an lo chinfel to sang sang mang chuan court chu thei to pin min an tum ve bokani kumfe he case hi khezui ni in May sangni som pathum khan sentence hearing nei tura ruat anita a court chuan ukil te thu soi ve ve chu ngun taka ngai thla in angai to a thil ti swal tua pu te pani chuan an ukil kal tanga za ngai na an dil awang le chung ko chom tu ve ve an ni awang chuan court chuan an chunga za angaya court chuan sarkar ukil lam chuan an puna section abikin IPC section 302 wa shem anni thein turin approve tok lawa angaya ama ro chu tudi chung po chuan poi khoina a hian an in nam noi ngei awang le tha tum sa ni lo po ni se an ma ni awanga F lalun thari chuan nunna achan ani ti ero anem ngeta lal chan chhuale larin sang te chu thiamlo chantirin shemna po apwang ngala IPC section 404 354 le 201 noya section malte te ya chiara kumni theu tanga chengsang ni theu choi tura ti in heng poisa an choi tura ti te hi an pe theilo ani chuan thani zel an tan bel tur thu asoya IPC section 201 bika ero tharuk le chengsang ni choi tura ti in poi khoi tu te hi a convicta ani